Litial reanacuan. Listolbal utlishnahual sa lisantilhu no koshkechistawal ru lisrahom di Dios chiris listenamit uchan ru listialalil resh loqoninkil. Sa istolbal lisantilhu utsilbal sa nakakeretal nakaanjun lihu linashcholob ripshkones. Denaw litial utlitial ta ajabang kere. Denaw litial utlitial ta ajabang kere. Tenaw litial utlitial ta ajabang ere. Sala kulbal sa likak angela in litial re anak kwan. Yoko chak chi atinak chirish linash kutli santilhu chirish likamak. Sa likak angel chiruli honala in yoko chishkotspal li esil honak nashche li santilhu parnenke shik li shekam. Chanru nakli Cristo Jesus ki kashok sa shbenikamak. Otro kankakwi Hulish ni mal rupat om li tiokochi suminkil manaruno ko atinak rikine li shekam. Karunas chelik santilhu chirishai. Barco y Juancat atinraro kil amigo, sala kulbal, sa junco monil, aquel cachol, shishnale banquili chabiles y lali nashkeliratin y Dios, arrenaklikutan saken, tosh peresi rahlal kutan. Barco y Juancat, shulubun kamukaklakulobal, ut kahunahiki sa litzolokai. Akayo gil Dios, junkamukuchik nukona chokak inzalihonala inchish ni mobresinkila kabaa. Matiosha kwe naknakakanap likutan saken choke, rekatsolbal. Reshnawbal kareru li us udli inkaus. Shbanak kahunas kiblao nkotruk tanak kacholopat ka Dios. Osop tasili hunhunk ka komonde ni kashunahirib sa litsolokain. Chua hunahikat ka Dios rikila santil musiker. Ud atashaklakwatin kiokrele kakyuam. Arin chi ubehat ka Dios. Osop tasili kanhelain. Sashkabala kolali Jesus hokang tasyak. Amen. Hokami atinraro kil hosh katye. To atinak bayak chirish parnen ke shik ebli shekam parnen ke raqe khodak das chelik santilhu li shekam nenke shik sali muqlebal hokak taqal arane ke shik kwark arane ke ilan utte akhsiq toxalish kabsh kulunik liqa kwa Jesucristo abanan akwa biom li atin cementerio li muqlebal kwang chik naqbal li atini na oksimank Resh hachalinkil utresh kutpal li atina in cementerio. Habanan nakwataw silbal bayakrish li atina in cementerio. Shbenkwa shnawpal nakli atina in cementerio li sheili atina in nakataw sa lira atino bale beblah griegos. Utli atini na oksimank griego resh hachalinkil atina in cementerio na chelimank koi meterion. Kaputru narachche balai. Koi meterion narachnasche shkhili bankil rib. Kachikru narachquische bal quark. Hokan utan nakatawru nakli atin cementerio narachnasche shnaahe dinenge quark. Naahre quark. Sakalan chikatin ebli shekam hebli yokep chi quark yokep chi ilankaran. Tohorenak tol el qliqaqwa Jesucristo salishkap shkulunik ut Tarach siebrik inish kwankilal. Habana natinaro kil. Toshik chik bayak sa chamali na lebay. Nakwasche bala kwe nak listiala likamk haash pahalimak. Lihu Romanos capítulo 6 versículo 23 na shekech hokain. Shpanak listohbal limak haalikamk. Aban limatali na chal krikiri Dios haali hunelik yuam sa shkaba li Cristo Jesus liqaqwa. Kaunak ni kam lipoyenam. Aunak policam sa kabe. Shbanak ho nak nascheli hu Génesis capítulo 2 versículo 14. Dokchu ubehatin narokil. Likutanak te tsakaru li chea in relik chichanak te shkam. Chanak ke chekre ebishbene poyenam. Utish tokhbal rish lik etok atin. Lish tokhbal rish etbalish chakrab li Dios haalikam. Hokaan limak nashkam chakam sa kabe. Nangko kam shbanak la oho ahmak. Likam knashultika ke naklikwin kli ishq ahmak. Ngotsatsk ta sa kachol. Shpan limak naknaush klikam. Habanan natin darukil.
Li Cristo Jesús, kichalchish arte sin kilkuchik, li yu amech chokhe. Renakingato kam kchihunahkwa. Li matan la chariki di Dios, hani hunelik yu am sashkaba, li Cristo Jesús. Holtika kakwe, honak nashkut li hur Romanos, capítulo 5, versículo 12. Relichitial, nakshpan hun chikwin ki ok chaklimak sa ruchichoch, uchupan limak ki chalikamk. Hokanak likamk, ki chalk sa shpen chish hunili poyenam, shpanak chish hunilep ke makok. Gotruk takatye, linka ating kamk. Shpanak kecha nili chah kilalain natin rarokil. Abanan, lischina usal ro nakli Cristo Jesus kish kash likamk. Shpanak anak echal re li yu amech. Honak naschekili hu Hebreos, capítulo 2, ut versículo 14. Hokanutan, kamanak ebli alal kaholbech, neketzakon, sa hunach chitzechkwalech ut kikelech, hokanak kwili Jesus kitzakon krikinep shchoch el sululel, resh sachbal shkwankil lach echal relikamk. Ut anilach echal relikamk nekakaushla. A lachza. Ut kit ashok li Cristo Jesus, sa shpelah echal relikamk, sa shkabalish kamik. Likutan nakikamk li Cristo Jesus churu li cruz, arankish mak li kwankilal sa ruklahtsa. Shbanak sa lirosh likutan li Cristo Jesus, kikwaklik wuchik chichotyo. Ut arinkish kutbesi, nakish mak li kwankilal sa ruklahtsa, ut kish kam kuchik li amech. Hokanak chika hunilola o nakwan sa shkaba li Cristo Jesus, sa shkabalish kamik, utashkawalish yo la hikuchik sa lirosh likutan, nakataw li kajumam, mich inali kajol. Kwan hunik ashok ru likamk, haan li Cristo Jesus. Kwan korach rubesh ako behyom likam katin rarokil. Kwan ko rubesh ako behyom lachtsa. Shbanak haan li na ako behinkre likamk. Ut kwan rubesh ako behyom lachtsa maga sailal, maga shabilal, maga areruli rusilal. Abanan. Li Cristo Jesus, shoshirisiru besh akwa behyom lachtsa. Uchoshkeru belish akwa behyom anakwan, barki kwan kui li yu amech. Barki kwan kui li saich olehil, barki kwan kui li kolbai. Shpanak li kutana koshchoptesi li Dios, koshchoptesi re hunelik yu am, mukore kamkta. Kwan sudnak lekak a ushlebal shkai chiril bali kamk. Ikachik narek asharay lalili kamk. Shok ay salirailal. Hamanan, ko choptesik mokoreta re kankili railal mokoreta naktok ay sa chili shmahelan lil lachtsa charo nakna akwa behin sa shbena ruchichocha indikini kamk inka li Dios ko choptesi re li yu amech hana ena ko choptesi utaan kik ashok sa shbe honak naschekeli hu Primera de Tesalonicenses capítulo 4 ut versículos 13 tochubech Eshkaskitzin. Inka nakahnak ok tinak rule na lep chirishep li kamenak. Renak inka chiraok lech ol. Hokesh li hunchol li maag anen keroy beni. Litoch machinas kartesilis chu amre li Cristo Jesus. Litoch machinas telis chol chokre li Dios. Toch maag aliroy beniom. Abanan. Kwila atatin rarokil. Nankakataw elk rupelish akwa behiom lachtsa. Ud na akwa behin krikili kamk. Elin. Ut kya kui brubesh akwa behiom li Dios. Renakwang kla animal oy beniom. Sali honal naktatoch li railal hain. Main katabi nang kapa nakli Jesus kikamk ut kikwakli kuchik chichotyo. Kui nang kapa batin rarokil. Nasyeli apostol Pablo. Hoka nakli Dios tishkame brikin ni Jesus eblike kamsash kabahaan. Hokyali nakapa li ralali Dios ali Jesus huak kolonel ke. Tosh kwaklesi kuchik chichotyo utosh kambrikin hunkutan. Versículo 15. Haina kache ere joratini gakwa la o li yoyoko li kwankoto rectal sashkulunik li gakwa mukola o tashbenkwa li toshoke churueb li akshekam. Inka chani apostol Pablo. Kwili gakwa ta kuberchak sa chosha sa shkeil nak hulish arcángel ta taklankrik inshchapshkush uta ya basir trompeti Dios. Toch nak eblishekam sashkaba li Cristo shbenkwa te kwaklir chakchichotyo. Akachigla oli yo koli tohkwanko, to sa puk sa eblichok. Koch benakebhaan, reshkul balikakwa sa ik, uchihokaan kwanko hunelik, rikini kakwa, chekahobak bi o cheribil eri brikine bli atin hai. Atin rarokil. Kui tohkwanko rubel, lish akwa behiom
li inka us lahtsa na akwabehin krikilikamk shiw kwanko magalish ni malkoy beniyom habanan kuinakakeki irubelish akwabehiyom li Dios likosyop tesir ki hun kahom renakwan krikatyuam renaksa kwanko renak kalokoniru ho Dios renak kapabre ho Dios renak katakeli rahom kui hun kutan tostoch likam kshbanak shot akonsa li chah kilalalin magaktik kwan kilal sa kaben awut shbanak li Dios tosh kwaklesisa chankep likamenak chichocho hun kutan Jonak nascheli Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 naschechi jokwe eblin karner nenkerabish ya inkush la in nenke inauru ebhaan ninkene shtaqejan makwan katrubel lishakwa behiom lachchabil ak alenela in mala atatish karner macho kachira binkilis ya bishkush la inning reeb li hunelik ju amchan reeb li karner nash eli hunelik ju am utma haruch te osok utma ani ta ma okre sa kuchan habanan angel runak tosuk ik rub elish ak aleom lachchabil ak alenel ali Cristo Jesus linakyok li hunelik ju am chirish chika inatinarokil khalanchik linale ku ing anash olo lirati ni Dios Salihun honalain nakotawa huishkot balakwe hunre bishakal li angel yoko jish kambalakwe kina anakwan li patsoks kakechak sa stiklahik manarunan ko atinak rikinep li shekam nakotaw suminkilakwe nak ink habanan mukotyal rik inkwatin tatinche takatsil rish li esilal salirati ni Dios matorwang homanaking nakotaw tiklak rikinihu Primera de Samuel capítulo 28. Jujonal sa chuam ni kawa Saúl. Juli akwabeh. Re lishtenamit li Dios. Sa versículo 3 na sheke jihokai. Ak kamenak chiklach Samuel. Ut chishchudileb lach Israel ke jabak chirish. Ut ke shmuk aran rama. Sa lishtenamit. Lach Saúl. Ak kirisieb sa shtiang lach Israel chishchudileb lach uteblah atinanel rikin kamenak wan kristiani ke atinak rikin kamenak atinarokil kilak aruki kulmank kesh utub chakrib eblah filistea ut koe ilang aran sunem utlah Saul kish utub chish khudileblah Israel ut ko ilang khelbohe naklah Saul kirilish mubaleblah filistea kaho nak kushukwak ut ki okshkawush ki patsokir kini kakwa aban inka ki sumek shpan haan chimoko sa shmat chimoko chi ulimbil chimoko rikin profet manan kanak awu nakinga ki sumek lah Saul shpan kishket huni chakra ki chekre shpan kakwa ut chalento harin mahit na shoto lishmak chiruli Dios yo chi patsokir kin anakwaning gachik na sumek mukmu hulishmak hapanan Sa versículo 7 nasche. Toha naklach Saúl kischiere blach angel chiru. Sikomak kwe hunak ishk atinanel rikin kamenak. Renaktin shik chipats okrikin. Atinarokil. Li chok li okretish banunkil lach Saúl arin shiw. Mareach kwi truktat anep salib anuwang hain. Sikomak hunak lina atinak rikinet li kamenak. Inga shinish sumeli Dios. Chimoko rikin profet, chimoko chipulimbil. Lipulimbil, salikashanati nasche urin utumim. Atinarokil, inga chiki atinak lach Saúl. Shpanish mak mukmu. Ut kishche sikumakunak. Lina atinak rikin ni kamenak. Kisumek. Arin endor, kwang huli ishk lach atinanel rikin ni kamenak. Lach Saúl, halan di rak kishk chirish renak inka ta na wekru awut shpanak kishyole siye rubelach chak nak tok mahina mako chiruli Dios akishyole siye nak tikak chak lishol kishbanuli us abanan ka mukmulish mak ut ko oro chpen wiblak angel chiru chik ek kikulak rikini ishk ut kishyere patson
rejunak kamenak utbok chaklish musik liquing tinje akwe janakische ma panu ha inatin komon shokla kuk shok sumala kweret anek salibanu main kichakok li ishq la at nang kanaw karukish banu laksaul zalitanamit ha in janakische lish kay magash kwankil toch sa lihona la in machinashnaw nakligmukmuaran li khalid nitik kwankilish ha anak saul chan runak kirisieb lah uteblah atinanel likin kamenak kanak takwah inra lenkil rein kamsinkil chanakisumenkli ishq aban lah saul kishcheli ratin sashkaba li qakwa sashkaba li chocho kil dios chanakichakok lah saul keretal ninche akwe nakmaka railal ta chalak sa aben kuita panu haan ani putalak saul rerek ang kilrip nakhwal nimlish kwankil ishcheom sashpen lik arerung kanagulak chiruli dios utmare tachekwe chanro naknakanaw naking kanagulak chiruli dios li panu hain lihu Levítico capítulo 19 versículo 31 Nasholo chikuli Dios naklibano main inka tentosh banong kil. Di versículo 31 naschechi hokwe. Merulani lininke atina krikineb li musik chimoko blach Mets ahni eri chalsashkaba patso krikineb la indikakwa le Dios chanakische. Akische me banuha ancha ni Dios. Makali los obtesión ni Dios ashben hain. Utli hu Levítico 20:27 naschechi hokwe qui hunak quink malah ishq ta atinak rikineb li musik malah ut ta eim ta kamsir chipek ut haanebah qui kwanke qui nak te kamsir mukoreta li Dios atinaro kil munkostak tali Dios hain matojo ta chiklihu Isaías capítulo 8 versículo 19 nascheche chihokain udnakte cheman kere patsonkesh rikineb linike atinak kamenak hokwi rikineb lak lininke hashotk udninke chokoknak chi atinak shkuneseb te sumweb mainkata bitento nakeblitenamit te patsok rikinish Dios chiru likamenak atin raro kil keretal utlak Saul kishche sashk abali jo kil Dios ninche akwe nakmaka railal ta chalak sa aben kitabanu haan chanak kischere li ishqa indina atinak rik inikamenak shukunak kwa kishtekri ut kisachlak Saul chishchaba sin kishkaba li Dios salibanu haan chochi oksik shbalaksa shwanak kakwilaksa nashpachru chishkunil lishchakrab li Dios lasche inka laksa nashche anu Kisach lach Saul chihunakwa ari. Udi versículo 11 nasche kischeli ishk ani tim patsok kwicha kwish na kische kichak ok lach Saul patson re lach Samuel chan. Ortika kwe sel versículo 3 ereta nak lach Samuel ak kamchika. Aut nak ning kinabala laat ak Saul chan kichak ok ishk. Habani akwa beh kischere machukwak. Arusha kwil kichak ok ishk hun musik li tio chak chi elxa chamali chok chana kichakok chana ilok chana kiche lach Saul kisumeng ha an hun chekel queen li tio chak chitakek chibat po chak satik tikto lach Saul kishtauru na haan lach Samuel kikwikla chiruch och ut kishupupri yalishka ush lach Saul tio chishbat unlenkil riblikidi balak tio chibanu kresalihon alhan toha anak lach Samuel kischere lach Saul abanan nakanaw nakmuko lach Samuel ta kanak ning kina chichi ut ning kina pats kichakok lach Saul kwankin sa hun nimla cha kilal eblach Filistea joke chityalok kwikin ut di Dios shinshkana inka chik ning kini sume chimoko rikine profet chimoko sa inmatk hokanak shatin bok chakre naktache kwe aru timbanu Chaperus chelhu Isaías, capítulo 8, versículo 19. Matpatzoklish tenamit Dios irkine melikamenak chiruli Dios. Keretal. Kishchelach Samuel.
anak nangkat patsok kwe, kui shat kanap liqaqwa ut shik chik nankatril. Liqaqwa shbanu akwe hochan rutyebil chisumal kwe. Shmakla akwa behiom ut rehalan chik shkashtesi. Shmakla akwa behiom ut rehalan chik shkartesi. Kishakap shkwankillah David. Shpanak inka shakwa bishtiab shkush liqaqwa ut inka shapab la taklankil shban. Inka shasach ruwe lah Amalek. Hokanak liqaqwa kishbanuha inakwe. Uchachkashtesi la at huakwi chishunilah Israel saruqeb lah Filistea. Ulah la at uteblaqwalal teshkamq utkwankeshkwikin. Liqaqwa shkashtesi yahkwi eblah pub Israel saruqeb lah Filistea. Ana millah Saul chiruch'och ut Juan Nimroq. Sach so sh'ol sh'paniratin lah Samuel hohkwi anchal lublu chik sh'panak tohmak nashtakachalen chiru hunkutan ut liqoqchink. Nakli ishkiril nak sach so sh'ol lah Saul kihilok chishkat ut kishchere at akwabeh chakuy imak shkwabishtiab shkush. Shkwabishtiab akush utkachinchik mashin sachk. Utkachinchik mash sachk linkyu shpan shpab ankid la akwatin. Keretan. Chanchan kuirah nakli musik hain. Haan jali Georgis jebal. Ari keretal nakish hunahilits musik hain atin raro kil. Kial rik intikti. Kwa hun hachal kial ut kwa hun hachal tikti. Awut. Litikti haanak kish. Hundaqetalish hun shaqalirik in relah Samuel. Kish hundaqetalish tiab shkushirik in lah Samuel. Ut ki atinak ho lah Samuel. Haali tikti. Lityal haali ak nashnaw chak lah Saul. Lah Saul ak jebil chak re nakin kaachik kaanak li akwabeh. Lah Saul nashnaw nak kish mushuru li chakrap kike grechiru li akwabeh relah Amalek. Habanan kipats okrikin. Tinak rikin ebli kami naklirati ni Dios nasyecho kunakwa nakinka. Rikin ani ki atinak lah Saul rin. Rikin lahtsa. Rikin itsah musik Kwash kwang kil lahtsa. Resh halam uchinkil. Li poyenam. Li komon. Li nabeh li jugwabeh. Ani tasyak li akshkam. Renaktot anek salibalak. Udnaruah kini kesh kunahili tiari kini tikti renaktot anek salibalak atin rarokil. Habanan. Ihu Isaías cheque, nak angel roots amang chiruli ka Dios, ut inka chiruep ni kamenak. Di Dios inka narach naktakabanuhay. Ani na kwa behing sa shpena ruchijoja in rikinikamk, lahtsa. Ut di na atinak rikini kamenak, joja atinak rikin lahtsa. Shpana kawak shkatsol chak chi ishbeh. Di shekam magachik ni keshnaw. Gachik ni ke atinak, gachik ni ke tiapak, gachik ni ke raok, gachik ni ke ilog, Chimoko truk chik desche esil chokke. Ari nachtsanar shkut besilish kwankil. Atinaro kil. Shoka kwi renak matane salib alabrai. Renak tawlak sa rosohik lekak angel. Inkela bokpal. Na kwi toh kwang katrubesh akwa behiom likamk. I Kristo Jesus nasyak anak kwan. Kim. Kwang katrubelin akwa behiom la atlinchina karner. Kwakshke balihunelik yu amcho akwe. Kui ak shakula ni hunak lipoy namli na atinak rikini kamenak. Homanak kui yo kachi atinak rikini kamenak. Elen rubesh akwa behiyom lahtsa atin rarokil. Kaya kui rubesh akwa behiyom ni Dios. Atson rikini Dios. Linashnaw rok likachupam. Linashnaw karuli usa likabe. Ut kui kwangkla mak mukmu. Utingkana katsume. Cholok chiru atin rarokil. Ma mukla mak. Lishba nung rakhlak Saul arina cholo bankirah lishmak. Mikatarah iki sumek. Abanan lishkakula lishchol kishba nung nakinka kish cholo lishmak. Utinka ki sumek. Lishkamik kisik. Shpanak kwang krubesh akwa behiyom lahtsa. Kwang krubesh akwa behiyom linkaus. Kakwi kamp nashkam chak sakapin. Hokish cheli tsahah musik hain relak Saul. Atinarokil. Sali hona la ini yakwe nakli Kristo Jesus kish ashuru lish akwa behiyom lahtsa. Ut arampok nilo chakahun nilo. Kuinashkula chol kwang krubelish akwa behiyom li Dios. Li juam, li koleg, li sailal, li tuktukilal.
Utkwaklik junkutan sa chankabli kamenak sa nishkap shkulunik shurubla kwilobal utihon ko hunkamukak. At ka Diyos, sa lihona lain, nakabantiw siya kwenak nung kwa chila, nung kwa us, nung kwa tih, ut nang kakelish ni malkoy penyo. Adingwan ko, chuchuko chihunilo sa shtiyab ishkushli pukte si bal atin hain. Parkwan kebli ka kumon nityo keb siya bing, kuy utsachli ka mak, shmanak kwang sutnak, shkaka uslarish, nakla at Diyos, uchkabanu, dingkabanuk narah. Shkak eki brubesh akwa behiyom lakta, shkak eki brubesh akwa behiyom lingka us. Habananat ka Diyos sa lihon, nalain nakakub chaku, shkanabangkil ki brubela akwa behiyom. La ola karner, nakatawli hunilig yu amin kachechi eke. Shbanakla atlikat kashok sa shpenik kamkat ka Diyos. Kuyut sa shlikamak, nakatawa kwilbal sa lakap kulunik. Osop te sili hung chikumon, lishesh hunahirib sa litihain ka Diyos. Sa lakuk nakakanakib, chuatne panik, sa shkawalak walali Jesus, hokang tasyak. Amen. Hokang biatin rarukil, chouko chulak sa shakiklikak angela in, kunanik ning kela bokbal renak chuakosh benik, chirabinkish ka sutili chabil esilala in sa likapugtesibal atin, Unión Radio 94.7 FM, raklal sábado, chalen sa kwakip honal, to sa kukup honal relieku, utkuina kana chaku chakulanik liket alil sa lika Facebook, to ataw ho Adventistas erchik, hunak ta chikakwi chakulaninkil sa lika kanal relika YouTube, uto ataw ho Adventistas erchik. Kwanchis komoni chabil esilal hain, kuitok kwang areru cholobak naraj, ulanili ketalil, renatok ik sa likapabal. Kotsuka gwigin la kwa mi wa Herbert teni, tok sa hunchik lihonal. Lityal reanakwan. Aran kichashkos elinim la shul sa shpendi ishk. Utko ochis tialbash metz eurik inek biralalsh kaholi ishk. Dijo alchike kanak. Aneb dinike papanre dischakrap di Dios. Utneke eskula sa eschol discholo paom de Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.